ke phela mhloko wethu bese simihlala mfana kwalensimbi yethoba niyazi bakungalamini mos tender love and care andabe ndedwa ndaba no Dr. Wuthando udokotela November ndinaye ke namhlanje mfondini uyasibamba sibeke dokotela. Yes, Pastor. Philile. Right wena. Philile ma. Thank you so much. Yeah. Ndikhona. Siphethe into namhlanje. Yeah, sikuda. Engangento. Ekakanto. Nawutolika. Ntekakanto. Into esingakale. Engangento ma. Ntekakansinikalitho. Ki mamela ke mphula mhloko wethu. Mamela. Nansi indaba. Doctor Abuti resa sinyanakho re ke rutle hantle re sitwa king ho nka bana ba batho re ba kenye re ba beka morale mati re hlabenku re ba jese o fele king re hlola mo ha be ntse re banka re ba lata ka tlung re ba isa dinaweng re faten set Kuri ke yona ntho ke batla re tlo bua ka yona tshodi. Yona nawe re hlola ke nku banka re rinku re ka morale mati re shweshwe ba be mo fedile re hlola ke tsa ne faten sete ke yone e golo e ngata o feta lenyalo ene le bona e ka re ba e rata ke ro sheba le bona e ka re ba e rata o bona Maria ha o sheba Facebook Maria o tla bona a pakela dithoto a ntse batswadi ba tla ntshwarela ke tla go tla ka mora Maria etswa king hantle mamedi ntwena ya hore re etse di fatten set ke yona ntse re tlo buang ka yona tsatsing lena ntate November ya no re tlo dula yona ntate re ke rutlo rena bona ba re etswa ke eng ene o teng tsatsing la ka jeno hore o tlo ilukisa taba ena ke tla mathaka yona nda o tlo re beya ke tla le ka mathaka yona ka nnete mamedi qapela ka la Facebook ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry o kena na live mo mamedi le likeng page ya ka like o tlo gone o fe di notification ha ke le live ka nnete le like o le follow o le tlo le gone o fa di notification ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry wena mamedi ka ratang le ona jole ke live Facebook and say ke a kopa mamedi ka ratang jwale taba hote ke faten set why faten set why batho ba fella faten set wa se kaya are butata ke hore batho ba re hlola keng hore re nke motho re mo kinye ka tlung ho latio nku a hlabelwe a je ha qetile a pese shweshwe ba re we lebitso ha o ba no nthekana nyana ho sane re tlotswa fela re ke 75 rand 75 o ma be re qetile ke mosebetsi o mo kana nyana ha ona ntwe ngata mono re hlolwa ke eng tande November wena ho bothata boka wa tsa ke nana faten sete khoso ke mabaka mangata mamelo ka ratang re batho ba sebedisa faten sete ka di different ka mabaka a fapaneng ne number 1 hona le batho ba sebedisa faten set hore ba tsebane ne hona le batho ba kenang tabeng ya faten set just story ba tla ba gone ho tsebana and then ba totile ba build ba kene lenyalong ke number 1 ne hona le batho ba sebedisa faten set mo mamedi to or ba tlo ithutana ba tla ba gone ho tsebana ne ke a pele and then ya bobedi faten set wena mamelo ka rata e etswa gore o tlo thola ba bang o ba ratana to an extent e monga feel or no o re ka se gone o phela separate e mong a dule kwa e mong a dule ka mona the way re ratana ka teng ne then ba phela together ne faten set e ke ntho no batho ba bang ke taba ba ba tlo tsebana ba bang ke taba fela ba ratana to an extent ba feel or no move in ba ba sanke qeta o move in nyala move in o butwa letsetsa ka move in and then ba ba motolor o tolor e ngwe faten set e tswa go fela ke sokola ho access ka pa ke sokola ho thola ke o sokola a ke gone ho thola anytime a go batla ne so the only time go fela mpe re tlo phela sa mo mona
hona le motho a potlakileng a rometse molaetsa o potlakile good luck hallo ya potlakileng are Fat and Set ke best test drive because nowadays how safe ntate mo fumparanyana a renka nako mo tseng are ke best test drive no Fat and Set ka nete ke yona ya hore fela batho ba e sebedisa hore ba tlotse bana but ka bomadi mana ba bang a kreke a se taba hore ba tlotse bana ba bang o thola hore ba ratana ba bang Fat and Set ba yetsa because of ke itse ya bobedi ke hore batho tlo thola hore mohlomong ba ratana to an extent ba feel hore e ka re ba ka ba plekeng e one ya bobedi Fat and Set ke I mean ya boraro ke tsa Fat and Set e tswa go fela ba bang o thola hore ke thola o sokola ha ona access mothong wa ha o gona ha o batla mothola o motholi ha o batla mo batla anytime how motholi now motho a qeteletsa re ha etse Fat and Set. You get my point. So Fat and Set ke ba ka mangata re ka wa mention a mangata ho le mamedi a karata le lenkilene la o fumana hore e mong o ntse le processing ya divorce now mamedi Fat and Set ke ba ka mangata ho and then but the problem purpose ya Fat and Set if Dr. Mugadu kila bua something a relationship is a mini marriage a relationship is a mini marriage. Now Fat and Set jwale yona already sele lenyalo Fat and Set umtshato lo kuba kwenziwa yonke into pha uyaphekwa ayinuwa kudlala amaqashelana yonke lanto yonke into kenzeka awuna nje short down into yakufinyana ma now the only thing eyetsala masekhaya le batho ba mametseng batho ba ha ba fihla Fat and Set ya break up e break ka tsela hore o thole hore ka Fat and Set jwale re atumetsane ke o atumeditse hore o tlo expose the real you Fat and Set advantage kapa disadvantage ke o e expose batho hore ke bo mang hantle ukuthi ngibani lo mntu kore etsa hore ha o dutse le nna ko bone hore o je e be ke investor ona le ke mo beile mmane ya pele before re fitla yo mo beyang ya pele mo mamedi because Fat and Set e etswa out of excitement later ba o le ratana in ibile le feel hore le ka spend nako together but the problem it's when but ba fitla Fat and Set e expose batho hore ka nnete ke boma and that is why now how qeta o realize hore motho na ke ma o hata mariki mamedi le o jana tatile o break mo mamedi o nona le di intention tse right le motho o nona le di plan tse right ka motho but in Fat and Set e be hlaisa the real person out of this person o bohla motho a manete e benga 25 years e be break ai mo mamedi Fat and Set man ke man mo re tshabisanang teng so ikisana pha ka o sheba ke o rata mare ke o tshaba commit ka wena wa rata o tshaba commit because Fat and Set ke man mo re expose nante because long motho ha bona ka phela kwa umjolo o distance umnandi long distance relationship or emunga dula ha bona kapa kae mojolo o no monate always excited always because you are looking forward to bona partner ya ha le yena and number 2 halina anything eli dilemang le tsona exposing halina the issues halina the challenges tse o le dilanang le tsona daily halina dintho tse le frustrating now it means when where there is no challenges
there is nothing e kgonang go provoke motho go hlae seo a leng sona because ona le batho ba o kana hana gore ke motho ya right until ho ba le dintho tse mo provoke, then you will start to know who is this person. So distance relationship ya long distance imnandi kumnandi kakhulu. That is why le batho ba jolang ba ka rama njalo ba na le side chick le side sneaker ba tsamo ba botsa batho bana njola bona monate jwa o tla boblelo jo motho ka un understand a feta monnaka le yena ta ba le nna mo nyatsa girlfriend ya ganta di understand ho feta mosadi because where there is no issue mamedi ho sina the issue sele dinana le tsona mo mamedi o keke wa tseba motho until o mo provoke kapa ona le dintho tse mo provoke and then o tla qala o tseba motho. So fat and set ke man more ke ultimate pelaka, and then how qeta o fihla pelaka, then the situation tse re tlo kopana le tsona di tlo expose hore ke mang le wena di tlo expose hore o mang, then ke man mo e qala njale ba bothata bo tshosang yo a re mutse ke nna a re muk Modeo. Hello Aselinda Denoji. re a phela re sa pa botwaka Aman ha re ya Chigo di tla re dula ja ke la ta 2 years re be re nne le ngwana re ntse re ditsa pateng sieteng na o nyala ke pateng sieteng na ke pule mo matatele ke tlamela mo wa ile se solanka home affairs e sa o tsebe le bo malome le bo mamba so kopane le bo mang fat and set o botwaka fat and set thata hlala I change amutwaka le ha ka ibuela ha monate la etsa because hona fat and setting bana ba hla it asita ba hore jwale because ngwana le teng jwale automatically se le lenyalo no ke thata hlala so lanka home affairs mo mamedi isoka ibulela hore lenyalane mo mamedi ke fat and set. Number 2, solanka isoka yetso officially hore le kopanye le family di kopane le kupue le yetseng ha le qetile mosadi eno a feletsuwa a tlo handiwa over process tsene ka ofela di feletse mo mamedi so laka le fitla mo fat and set bana ba go gae a butwa ke fat and set monate jwang enang le bana and paletso la ntse ke fate se to butwa ka te ipe hang hey ene dia engana go fat and set yeah but the other thing e ke boning e ke thutileng yona fat and set e etsa gore batho ba relax le ho ja bana ba tshwantse be ba sebetsana lo nyana fat and set e etsa gore batho ba relax because now ha o sa sokola o thola motho yona ha le sa sokola le kopana every time. Number 2, if le batla ho etsa tshebeletso tsa ka dikamoring di teng everything is there gore ka mantso mang tshwana le lenyalo. So fat and set ho batho ba bang e etsa one of the thing etsa gore batho ba nke na go etelele fat and set ba bang ba relax because now le phela together, then you don't ke tlola ke ra ke ba le bona ke rekeng ke re the only time motho a yeng busharing a lo reka nama is when asina yona ka fridge asina yona ka tlo ke pete the only time motho a tsamayang a lo patala reke nama busharing it's when asina yona ka tlo, but ke matla motho a tswang ka tlo na le nama ka tlo a ba lo e reka ke mfu I know. So now one of the things that dangerous ka fat and set, it's when fat and set and I say fika tabeng ya really relax until le qeteletse se le feel alright di nenyama mos. The why bana ba sa nyana it is because unenyama endlini unenyama efriji. So intona za yenza ukuthi abaleka uthenga inyama ebushareni alo reka nama. There is no way you can reka nama usonto nalo. So today one of the things that about was kabanyana ke fat and set. Now it's just that now but bana ba se ba fihle fat and set mo mamedi ingxaki vela mani mo ho hlahang di but ba exposang the personalities abo. That's when now but ba dutsing ba ratana fail and morsag wasekhaya abantu bathanda na fat and set, but the problem give commitment. Now I love you, you love me, siyathandana ha bohloko ratana bile ra bulelana,
but the problem, there is no commitment. And it's not tell her why was no commitment, because the way you behave, the way you pilang, the way you send in the way now we are pilang, Haroni for remove it to the next level, a linsa commitment. I never read time. Emule mucho jol. I nanga sitamika way. As you can make a winner. Usuntrole Jersonyala. Odela Kaya Serinyalan. Now that is the biggest problem. And that is why Mumame did think it dangerous. And this thing, if but to Buffett and set up aside Lukis. Yes, yes, and told Yata Binyano Katamubakayo. Yahure, Utodula Lemo to do Lemut, then you start looking. Kiss on us was right. We have seen them that Muruti. Mutakale akamake abate mutu antana le mutapela le ke bone video motho a feinta Facebook a dula le motho ka tlung motho ke ana re ke a hae ke atla for weekend o bona ho marandra go founela ke mogotsi ya hore sheba motho wa o dulang le na wa nyala yes se a tsala nka ana le dilemo a dula le no ya tsala ya nyala sa moye ya tsala fatense na ya tsala nka what I get the airport this lady one qoqe are Dr. November if ki so sure ke so admit to hospital for le hospital se sa mental breakdown me are ke ne ke na le boyfriend are utlwana o dula le nna o phela le nna re etsa everything re dula ka tlung e one ha flyer ke nna am arrange tsa di ticket ka staff price sa rona mona everything are le mohlala tsamaya ke na mo feeling di chelete ka mothusa ka mo a re ke bona motho romela friend ya hai e mo romela re motho modimo ha se boyfriend ya o yena na yo phela nna ra ke sheba ke le yena wa nyala malinde kele fatense o dula le ena o dilemo dula le o na le dilemo kotsi ya fatense the problem ko ha se re fihle fatense ten mameli wa karata re relax and ha re qetile re relax jo la re qetile be re tshosana o tshose partner ra hore o tholor o mothutse hore why rata commitment o batla o commit mara ha a o sheba abare ai nka I commit ka batho ka fela but not ka wena the way re etsana ka temanyalo the way because ntshetsela nke jo tsena wa se ka kero monle mo tareng ke mamedi a reng ke mamedi motho khotsa alala njogo nadi how pero ukuba ukufapha ya wale kitu makhada wa wale ke ba tshetse no ke mama za tshwanda be jwale ala tla funke bazwaji ba di ha ba le sidi bazwaji ko ka ba go di so ba sometimes ba itshora ba re a di ya la ntamta a ya fly when ke ba bona go di ko ja nadi ya siyabona ibile so sentenga ibile sentengwe sa nyala moradi wa bona ikwekwe hayi la kwekwe siyazile uyikwekwe la kwekwe hlale nomntana wethu asimas nale ntombazana ayizukuke wala phezulu asiyazi utese so sezuma koti apha no ubwemnete but you know if batwana bakabatse ba fat and set already fat and set e tswa ke batho ba ratana ha bohloko mamedi wa ka ratang kopana yena ba ratana ba batho ba fat and set ba ratana because you cannot take somebody motlise in your space in your circle o sa morata o bophela le yena every day it takes guts and love that. But the problem by emotional but ba fat and set ba gona o e senya fat and set hore e be qeteletse feletse fat and set the worst part o bo qeteletse pushetse motho hore a lo batla motho mongwe ntse le teng because ya etsa la mamedi a monnate jwa motho a batle motho mo mamedi ntse le teng o mbomone jwale ba ba motho hore o stakile ka motho no ha o tsebo molele ka jwang so the only way ko wena o phile life ya hao a ntse le teng yena ya ha re banke ke bana doctor ha re banke ke be Mela ndate Novi Faten seti hala ndate Novi o bua le Mzwandile ke ntelo re motho ka tshora ke qalo mhlomong ya hore le tsebane le bonane le motho but hey bohloko ba Faten seti tate dilemo
o tlo bone bohloko ba yona ntate wa ka ba fat and set hona mo fela mo ntate a hlokahale ile fat and set o tlo bone bo rangwane bo ragadi bo malome bo ntate moholo ba hlaya maniso ke yona bohloko ba fat and set ina ya dilemo ntate November yo ntate November le ha o ka wa thola o buile ntate wa kahle fat and set ke yone e etsang go batho bana ba ska ba nyala nna ke dula ke tsetsa batho ka ha hona mohla bothata ba gona ko re batho ba bomme re rata o iketsa basadi re le di girlfriend re le dinyatsi motho ibene o ya habo boyfriend on ntse makoti le thaile funeral o mona fela ha ile mphabadi mo mona fela ha ile mo mona fela o etsa di duties tsa makoti mare asoka a apeswa aso jeswe aso etswe next and which is wrong he re rata manyalo a mabitso fela re sa batle o hlabelwa re etsetse ntho tse hantle to he moruti wa bua shama dumelang bontate mo studio ne ke le ka o hlaisa taba ena ha se taba sa gore ntate November fat and set e etswa ke gore mohlomong motho sa relaxa just because a sa phela le motho no motho tlo ntse a sena intention ya ho nyala motho o go tlo ntse a sena intention ya ho monyala se taba sa gore o etswa ke gore relaxitse no and how will look motho ka le ba ntse ba phela le batho more than 5 years 10 years asa sa philile why sa monyala go bana se fat and set e mo le mo dula madula why sa monyala a se case ya gore inga go so my games tsong a motho le rata le ona le lona for motho ke tsona tse leng gore ke tse ba bala batho ba jana ka ba jwa ya fat and set o what a se le baka ne ntwe ke utlwa nna ai a go dumelang le lona nna tabeng eno a ke hana ka nnete ebong ore dumela montate ke ho bana batho ba shebile menyetla ho rona nna ke tlo etsa 5 years fat and set ha ke tsebe le ha bona yo ka tlung ke nna ntate yena ke ntate strate ibile ke se ke nahanne ka mokgwa o mong ke mo hloka lebitso yo Butlepe mo hloka lebitso ela ke mme o na le 5 years a dula le motho and then yena bile se le ntate and then ntate no ke ntate strato yeah alright solanka ha re fetela ntate dumela wa Sekhaya and Pastor November o bua nnete pastor masihlalisana sometimes ikete ke yone e etsang dintho di sa hlotse di fihlile lenyalong cause re hlaisa nnete ya batho bao re leng bona mo I understand why batho ba baholo ba kwata haholo so when ngwanyana a nka masihlalisane a sa nyalwa ibile bare o theutse seriti ya lelapa cause monyetla wa hore lenyalo letle e ko tlase yeah now for me what's a kind of mamedi there's nothing wrong ka fat and set mamedi kopa bankolo nothing wrong mo mamedi if fat and set ya lona one but bana ba sa tsebedise ka ile mo go relaxa jwale ya hore jwale ke thotse seo ke se batlang then ke phela le sona then ha ke sana ntho ha ke sana di intention tse ding jwale tseo nka yang ho tsona tsa lenyalo there's nothing wrong ka fat and set mamedi two it just that runa fat and set re sebedisa ka o expose me go ya runa the danger part be re sa change ka bipinda if renere because again momamedi o phela le motho o nyala motho le sa tsebang be le tlo phela ka tlong ile nngwe le yone it's a risky enngwe e tshosa momamedi o tlong ka motho o sa mo tsebeng gore o so phela na sitswe jwang ha bona o phela le yena o tloetse o phela le motho o sa mo tsebi a stranger yo it yenu momamedi is dangerous really now will say yenu is dangerous lo feta fat and set momamedi wa karata it's dangerous to feta fat and set. You must remember fat and set is also a relationship. Now there is nothing wrong to have a relationship or le motho or le ne le tsebana ntho important momamedi
e leng yona e re hlolang ke hore ha se re dula sa mojwale o bothola hore now ke hona ke tsebang hore the real wena who are you actually ka kumbani kona ke o bona le nna kona mpana hore ke mang. The only thing e re shapang mo mamedi e yetsa hore Fatensete ya bona e felle mo Fatensete e ska ya lenyalo ke hore fela then ha se ko bona hore motho jwang le wena mpona hore ke motho jwang be ke hana o change be ke hana ho ba mofuta wa motho eno yo matlang le wena o bo hana ho ba mofuta ona wa motho ke matlang. o kile bua ntho ngwe mona doctor o kile bua ntho ngwe wa re o ikentse ha bana ba re o ikentse ngwana ha ba tlo feto ka ba tsamang o nkile ngwana ene ha o nkile ngwana ha no fetwa ke ngwana. There's no way you can go ngwana bo expect hore ngwana be ntate ka pa ebe mme ke ngwana moholo ke ngwana ngumntana nje phelele lapho mntana omdala mntana okhulile mntana okhulile uyabona. Now the problem fela ko re fela mo mamedi ntho re sukudisa it's good to retse bana mamedi now will say bile it's good to retse bana. Two, it's good to look at them. Hali kono bonana or mar. This I can write 1 2 3. I never thought to mutaso. Kina no mutaso. Emundi emung asibita ne linto yenu. A chinche ibe sena se because mo mami da karatam. Kishola kire. Emundi emumuto. Only ideal person yo amaka. Emundi emumamedi. Onale mufuta wa mutu yo unalena karakelelo yo maka. And sometimes I recopala about to regional about re data about re nke hakaba kalauru mutu tlo hlaha a listen aseo o tlo hla ile mutu yona yo unalena karakelelo. Now you will fall in love with this person because already unaliana in your mind to rekebaka mutaso so. Now ukopana le mutu ya jwalo. Ne? Then the problem is when now also in love so bile udula le mutu na or no kina na bile to build na lwana re prepare le linyan. Then how kopana how hardly dula some that's when you realize urban he or she is not the right person. She is not that person in a kimon. Then butata baruna mamit bushamon or okay, I thought you are this person, but you are not that person. Now Joleki Kupar baby, change 1 2 3. Ah baby wahan. And I can't do penala mutakon and chinchanda. Nakmatula Luena baby change no now that's when problem is calante so I cannot change for a person and can change umtun kasi change ngwana mmemu bila ba tshwa no one is compromising that's when now that ideal person in ekimaka muthu ane nekina lena ka rakelelo yaka o hana mphaye ene jwalo o hana mphaye na sekina lo wena dinawe maruyalo ndiphala mntu ndimfuna undibonise yena eqaleni undibonise yena but awufuna umkhupha endlini but ngoba ufuna umkhupha ndibe naye lo muntu that's when now ke qala nketsa jwa mamedi ke ntse ke na le wena se ke qalelo jole ke lo bakana le motho yani e ke nang le yena ka rakelelo because wena ke na le wena maro hana mpha mofuto ono wa motho ke maka le nda ke hana hof. That is why mo mamedi wa karata ke qala ke ra ke bua le batho ka manyalo ka pakadi relationship ke when you want to buy a car di koledi ngata ha holo ka thupunga mo mara ona motho ya tswang ka tlung ba kena graching e wana ba reka koloi ya ba khotla next motho twetsa o tlotsa ma graching ena out ai graching ita out ai graching ita batho why because o sheba koloi ena ai batlang e tinga rekelelo ya hae o batlana le mofuta wa koloi ena anang lona ka rakoloi relationship kapa marriage ke jo lenyalo le jwalo when re batla di partner re na le tsona ka ra dikelelo tsa rona I know re ke batla mofuto jo wa motho but the problem go ha ke kopana le wena be ke na you are that person kanti a we now the advantage ko se kunkile se re kopane he se kinkehile bohloko bohlaha mona mamela karata a kre advantage ko re I thought you are that person now re kopana now bohloko bohlaha mona ha se ke kopane le wena se re kopane kanti ha o yena okay se ku rata ha ke ba tlo lose now ke ba ka o change baby ha ke rata 1 2 3 ha ke rata mutang an shouting ha na ha ona le nna na bile ka tlo go change na le nna bile na will never change for ngwana mmeomo. That's when Fatensete e hola Fatensete engwe e etswa go re fela now the more ke na le hope ya go tlo change ntse re dula le wena na le hope ya go re change se ya hlala
Wa utlwa mmino gore kona a decidang to do something after 5 years. You know why? For all these years una nahana that not change, and that thing ya gore ana hore that not change e prolongile dilemo tsa bona tsa fat and set. So that is the problem. When refanana chance when I was second, the sad part is when refanana chance. How you are not the ideal person. I'm not, maybe I'm not. Then refanana chance, we are still together pillar some, but ohana will change. Hana will change. That's when the problem will end because haresebedi sit about dula some ili opportunity or another change. No, we don't do that. And the lady o lebeletse re Mr. change o lebeletse the lady Mr. Lena o lebeletse re mosadi a mo accommodate yes so ha hona motho a batlang compromise hore a gahlenyetse mo ntseleng jwale bothata gore jwale ke lelo ntsa bona ba ntse ba fana na chance a mhlambuza go change wa tsona ba tswa 10 years motantsa re mo e butlo change re qetela re fihlile nthong ne buang ke mmamedi a reng no intention e ntse disiko a ba re no intention e ntse disiko kana go ke lebeletse hore mothane ke morning ha ne ke tla wena go approach ke a matla ke batla go mona but the more as a hlae the more na go ntse prolong because on tsa dutse on tsa ipatile ke tsamaya bosiu ke kena bosiu ka tlung ke dipakeng tsaka wena o lebelletse hore ke tlo banta tepela hao ka ha wa lebella abdisani hore a tsamaye strategy ka banta tesane a tsamaye strategy kana go tsi but e go blelle nnete wena wa sekai wena mamedi ke go pare bue nnete wa bona yengwe re shapa fat and set nna ne sa batlo ya ho ntateane hana re ha motho sa hlokaetse because yona ke ne ke nana re tla yetsa letsatsi le le because fat and set mo mamedi hangata e sebeletsa motho a one fat and set most of the time because I plan it is sebeletsa motho one because fat and setting is either una leona ya sebetsang ka thata una leona as na nix then o tlo bona mohlandi fuli hlang hore okay ho nona le yana a feletse ye mo lefatsheng ona mpa tlo thusa ye mo o tlo bona ka di family but a ke batlo ya mon for now ke batla re dule o yena hore why fat and set e lengata e etsa mo mamedi fat and set e tlo etsa la but ba change the way if ki se ke nkile ko wena se ke decide lo phela le wena then if you jetsa re ke batla mofuto jong lo motho le wena o jetsa re batla mofuto ma tlo go fena motho then a re petile re nyala a re fanane re bontsha a re fanane re bontshane ha re ba utlwenda ntate no bile mhlakazi ka motile mametsa hantle ena ya bomahlabe ya o hlabelwa ho apeswa o feel bitso nothi hey we bona nku ya o keo ba sa hlahisi hlo ba hlahisa mmele ka ofela ke nku ke a bona ha e tshwane le lenyalo nna o nna ke nkile lenyalo because lenyalo ke re ke o mafese ntatong tse hatella hore na nka hlabelwa ka jiso ba fuwa bitso athi ke mang ha fela o mafese sa inkwente le fatenset ba ke lenyalo la Sesotho ona mo le kenang teng le mano segwe a ke re ntate yena e jwala ke re selkos sizawuthatha ngawe ngingimini nale silo hey wontate nthweno e kotsi motho ndo dula le yena aba itlhaisa bo phofolo e hlaha bo ka haro yena ka mono hel ne ga ke bobetse yanka di phone tsaka a phenyo go la fumana go akile batho wa kile le di family e tla ba wa kile ke tla uka ka usane ka mora mono ntate o tla ba transferile di tšhelete tsa ka accountong se tla bona fika tracking card ya decline a ke re ke tshela di petrol o transferile tšhelete ka yotle yo yena ha nthelempele ntate ina murutino vi kile ka dula le motho 20 years a ntala matso fa teng se teng tate khopa ina mabaka
ke le ka nyala mosadi ke la ka hlale marang mona ka nyala mosadi montate ke bona re khona motho ke staka ka ha tshintshi mkhunya emibi ka di batla mosadi wa toro tsaka ke nna nkala ka theka yo Dumela Pastor Mhlekasi nna ke dumelane le lona e why khale bogologolo mo o no khona go rutlesetswe motho go the motho ga go kiwo o be o kamora ga khoro o tlhabele o apeshwe nyalane le motho le soka le kopana le se itsana then le khona ba khona ba ne ba khona gore ba dule ba ithutane ba se ba nyalana ba ithutane ba itsane ba be le bana ba dule di jara ba nyalane fa tse ai rege nix motho ha o dula lona pattern set o dula lona pattern set after 5 years la tlhala la khaogana le ntse tshwana le molenyalo o ka nna kopana le motho gompieno ra re jwalo la tlhakelana bo 3 months weekend engwe le ngwe la tlhakelana o mongwe ya go o mongwe ya go mo ge bonyane then within 3 to 6 months le belenyalana mara ya pattern set yona se yone ntse tshwana le yone le tla bo le girlfriend every time gona le something go bo boyfriend o dula o ile ntse go timakuti ka mo sho ha hore o kry le ba gona le ba se ba dutsile ene mo fase go buile magadi motho wa nyalwa wena no ntse bitšwa makuti o se tso shebelwa kwa hey re pattern set re hloka ho ithuta hore motho wa hao ke yena a motle fela mahlong a hao pattern set e tla fela itjo pattern set kiyo bana ba bararo o tsibua habo abe anyale ka ntle antse a dula le wena yo Jesus Dr. Novile Mhlekazi ke ka hara yona no ne ke nahanne ke tlo commit but no se ke bone ntho tse ngata too much ka ausiona se ke bile ke fumane motho e motsha yo nna mme we yo nna na we eking kileng qeto ya ho monyala no ke nahana ona ke mosie ke tsamayele ke anonymous a banna yo guys ho nyalana le motho o sa motsebe ke bothata haholo o mne utsho yo e mong ke eno a reng yo wa se kaya ke le rata no ka gore jwetsa di nnete ke a leboha le ntante Novi ke boli ka morokle yo kubi o thinle pattern set ke nonsense tshenyo ya nako fela all right Tonovi Mhlekazi pattern set yona haina process o tlhala no o atlisa no o tlhala no o leleka no haino nka ebile le mo processing ya eng ya ha o leleka no o tshore ka o sa tla ba tsamaye so e botlhoko neta e tlhala mo and then le check your service le yona ya account tlosisa then la o tlhagele lefo re dilata ka ofela because ne re itse re wena o ba o bereke o berekela ke motho wa mme or motho wa mme ya nna sa bereke o na berekela ke motho wa ntate so go easy re tsie dilo and a re kope lo kopa because in the first place a ona certificate se bontshang gore o nyetse so ke mahlalisana so e botlhoko a itlhela net ona mo o lele kwa no o tlisa o mong no so haina process o ra le processing ya divorce ke yona pattern set danko nna ha ke batle next ya pattern set motho o la fatla TV nga choose ka ntwe se nyona ka fatla TV ka ke molele ka no tjena se ke tshaba se ke batla no tjena ho nyala ke dulele ena stile se pattern set ha sharp totally yeah sibavile mara se ka into tse di a tsosa mametse that 20 years a dutse le bo 20 years a batsa malo nyala
a re ile mathamarang e monyena a re no o batla go tswa no o sa fumane already o sa fumane e mo e mongwe re bana ba teng ba bararo o tswile fumane mo and go bojetse wa se ka ile mo mamedi this thing there is nothing wrong sanse ke pheta mamedi there is nothing wrong gore na lwena be re spendile nako ya gore tsebane but ntho bohlokwa mo mamedi ntho e khosa ntho tsena ka ofela tsa gore be e mong ke yona ka mora 20 years a entse fatense ke a lo nyala motho mo e mong ke yona re lo nyala no sa kopane le mong ya morata ntho khosa ntho mo mamedi ke hore already se re bontshana re a ratana that is why we decided to phela together Momamedi Faten said most of the time I will say 95% or 90% yetswa ke batho ba ratana Momamedi that one I say maka because you love this person to an extent o phela environment in yae a re tlele bana ba escapang the situation to le e mong o futsane ile e mong wa sokola o batla fela mo ka escape la nteng a lo dula teng because ona le batho ba se the Faten said as an escaping whatever to le wa sotleya ma dula nteng familia ya mmatli ha batlui so utla now a re tleletseng but ke batla re bue ka batho ba rata because most of the Faten said mamedi wa rata yetswa ke batho ba rata and this thing mo mamedi ke buang modimo le morena Jesu ba nkukla ntate modimo wa nkukla mamedi ntwe ye tsang re batho ba decide re ba tsama ba lo batla batho ba bang ke ena ya hore o hana o ba mosadi ke mmatlang le nna ke ana o ba monna yo o mmatlang that is the problem mamedi ha ona yona that is why for the fact that bana ba se balite it means we are ratana na batho re enjoy intimacy ya rona that is why bile re dula ntse re etsa bana ke ya lalana kulumsi kwalonto bakhoba kukamantwana thakamatakana it means siyathandana and siyayithanda nalento siphila but ingxaki ile ifear ye commitment and it's like ha re ka commita mo re tshaba hore e tla re ha ona le ntho e tsahalang be re divorce ke yona ntho re tshaba lore wena ka se commit le wena because ke a bona hore there is no future already now ke batla o tla o mmeyane ho na le mmea buileng something are batho ba gale ba ne ba etsa o nonkelwa motho bo motlisetswa mo mamedi mama kana go tsene bana batho ba gale ba ne ba ipoloka ba osi ba gale ba ne ba ipoloka bontate ba hona jwale ba ne ba amine bontate ba kana go tsene kapa bo buti ba kana go tsene ba ne ba ipoloka bana ba kana go tsene ba ne ba ipoloka mme wa ka hona jwale bana ba hona jwale ba qala mjolo ba le 15 years and ka bo madimabe o ka se tlisetse motho bo tikiyona jwale kana go ya pele because hona jwale batho ba emela manyalo ba ntse ba le busy ba bang ba busy ba thuba marako a bona mama marako a jeruko ayawa so na hana fela o sothi ngwana re utliseditse mosadi ke yona nyala mosadi yona ha o fihla mono mama ho vandalizitswe ho wele ba bang bontate ba bangata ba matha strato mona ba ntse le lalani la khomu ba le hamula ho fihla le ba empty fumane le sona jeresi na hana o sothi o jaruwe hothi ngwana monna wa ho kena ha o fihla ka dikobong motho yona gala e hulanya mona le lana la khomu o kila bona lana la khomu le hamotse yo le ntse dijo ka hare yo when out to be next so we cannot now re tlo etsa dintho tsene di tswe pele because now batho ba busy ka maphelo a bona and batho ba senya maphelo a bona ka di relationship and ba senya pride tsa bona because the private parts tsa rona ke tsona dintho tse sustain manyalo ka bo madimabi matsatsing ana re sa di boloka mama re busy e mo batla lenyalo maru busy wa snake ngapha a snake kuga no hands phezu hana jwele o tlo thola hore motho o mmatlang o samweno basadi ba runa ba samwe banna ba runa ba samwe ba ntse ba le busy no le no a ke bua tsena ba ba skrufulutsi boto ka dihlogo malana hangwe a empty ho fedile
So re ka se nteni ka se hloli etsa lo jona ka pele mama hore o nkwe motho fela go sote ke ena mosadi wa no, because pele ne etsa because banana ba pele bana ba ipoloka, banna ba shanyana ba pele bana ba ipoloka, not now. Because now re ntse re baleana mosi ntse re baleane gore o kopana le motho today ha o kena tshebeletsong ha ona mabota le ka la o se re batla iphapita ha o sana mabota tu so se tufuna o simelela ha o khone jalo engwe ntho Dr. November ke re gwebong hape o kila bona kae motho a nyalwa ka 500,000 re gwebong re rekisa bana ba rona ga itse ditsa rona di a rekisha. That is why ke decide gore no ke mhlabe ngwana re dule mmo fella mo ha ke na be nna ke ne ke lo patala bo di 500,000 mola re rega re dula tjenana re shapo re tshwana le motho a nyalane e ya re thibela yeno na wa se ka yeno re tla bua ka yona ka tsatsi le lenyene ya bo malobolo yona ona ntho utlisa botlhoko because mo mamelo ka ratang ha ona ntho e botlhoko jwale ka wena o lobole mothana le bana ba babedi ka baba ba raro ha o ba botsa ntato ngone no ke mang ha ke ntato a ke maka ke wa o dula botshabelo gore ntato ena ha isale a ntho a kena tshimong ditshebeletsong tsa masepala mahala ha o mmotsa gore le jotsi le na go ka le ntato ngwana a re na le 7 years mare be re la tlhala gore ka mantso mang ntato ena for 7 years ha isale a thola ditshebeletsong tsa mahala then re la tlhane ke be ke kopana le o mongwe o thabo thabo ena na le bitri jalo go eta skatana se le sa go botshabelo mare thabo ena o itse re dirile bo 9 years and then thabo le ena ke ngwana ga geo thabo le ena 9 years enyo ha isale mahala ai mo mame ke hopola nna ha ne ke nyala for the second time wena o tla mo tlopata ha ne ke nyala for the second time hey mameti o usiana nje tsaro ungafona ndiphoxe ungandiphoxe umolokazana balapha bathathe cash ungasika bamphoqa ungandiphoxe apha sithathe baza kunyatsa hele naka kusabahlonyetso ke nza cash bobutu ba ka ba kharmela ba re bobutu ba kharmela ba re entate xhosi umfaza ka re next bobutu ba ka le nyetsa go nna ke ba go itelisa bosado ka witse family tsa bona ka fela di nyetswe content ka ke monyala content. But let me tell you something, re yentse nna le ena ke re divorce ke monyetse content. I did everything ke le di gomuke I mean di nkukeng everything. I met one of my friend and just re mona go tla thwana le mosadi ke before separate le mosadi waka re ntse re lwana re ntse re separate re gutlela ke kopana le mogotsi wa mongwe ka ntse re mona ona mogotsi wa tseba re mosadi wa ona dula le friend ya rona ke mankere our friend ya rona aba mitsa ka lebitso and that friend ke close friend of mine are mosadi wa ona dula le mama hey ka re putla pe ha ke re ke a tsho ngotsi yona ka yona ama dula mosadi wa ka ke yona wa feta ka kole ke me misa monna imap ke mkhos I miss ke re tlokwana atla ke re monna mama a go njetse o kila dula le mosadi wa ka ara mruti re dutse 2 years ratane 9 years cash are ke dutse le mosadi wa 9 years ke jotse le 9 years re dutse 2 years come on man this guy on a 11 years kena di tshebeletso tsa mahala nna 3 months o tsebe nna ke o pala mosadi wa ka December re ke monyala ke ne ke batla etsa dintho tse rege ebile nna ke batle dintho tsena tsa bo di fat and set mo mamedi mamedi lola o twa mo o bo ke ena o si o motle o shebile ntho tsentle o kopana le poho enang le bana ba 17 stratimo e fanning ka ditshebeletso tsa mahala le yona e seng ba yetsa ba utse ba bangata no jwale ba dutse wa apesa wa polo dutse le monna ya senga sena ntho tsa gona go dietsa le so ke la jerisi because I sala tsamaya antsa anyolo sa theosa there is nothing wrong mo mamedi ya fat and set if ne re gona go sebedisa ka tsele right nothing wrong because fat and set e re fa monyaka o tsebana le gore re change gore re tle re gone go fitana and then re qetilana le wena re nyana ne o be monate there is nothing wrong a re ke ba o qetela yona ha re bangela ore fat and set ntate
it is wrong that because motho ha tlo nyala o le fat and set because only everything I hlokang ka tlung ha le se le sa batlane ke senya ditseng ha le se le sa batlane ke senya ditseng enga e hlaya mo le bolayane net mo okay Papa Novi le Motlekase ke kopa wa botsa e hela ke tlhaloganye gape a ke re molao wa gona o re ha o dula le motho 3 months o monyetse ke mosadi wa gago so ha isa bitswa pattern set ya no go ga no nye ya no e tla be bitswa eng yone mo 3 months o dula le motho go to o monyetse tla la ka ya kae ka pakae eng tlhagalelwa dithuto a ya go mafese go ke batla le ntlhalo se tseng ka eo hela go ke tlhaloga je sente Papa Novi ke pule mo matatiele ke tseka mametse Papa Novi wafa kita masidi molwe ni matot hi Dr. Nove nomkhaya ni chokon but anyway ukhona umama ebengene aphethetha ngokudala le umshado mama wami wesintu asithetha okudala kodwa ngoku abantu bayagula kuqala abantu bebengaguli lezingekho zonke izinto zikhoyo ngoku uyabona ngoku noba ngathiwa uyatshatelwa uyanikezwa indoda asothi lunge because nethetha kuthethwa ndawo yesibili uzasone plan B sone plan B card funeka amakhadi ebhanka ahlale kuwe esifubeni lemini lenyanga iphelileyo kufuneka ndiyotya inantsika sausage efakwe microwave andiqhelanga kutya ndiqhela ukutya okuphekwayo kwecephe so ibe ingxaki ngenye ixesha la but i-fat and set I reject mna tu ba November ndivumelane nayo tu watseba ke ntho e ka reng mhlomo o dule ngwa batho ka tsebe foresight ke a lebo Melani Melamucho FM UF ndikile mametse hlebo ntate ntse le re mo jo mhlekazi le Dr. Novi topic ya lona ya today ke fela 100% ke joyce ka mafora mongena re dumelang ijo faten seti ke a itshaba mongare Dr. Novi o re mala net mala to nhlekazi le Dr. Novi jo mpola eng gapetle o bana ba ithatela mala fela re ntate Novi kuri ke mobile king ke mobile nna kaofela obuti ona empa ke mofile nna kaofela obuti enwa empa ho ya tshwana le tšhelete ke ntse ke mofa but ho ya tshwana ha ke na ba khotsi ke tshwana le fridge ha o isile mo high shift next le jwala ke qeta le 6 months ke sa bone ende ke motho wa indoors ha ke tsebe bothata ke eng ke mo hloka lebitso ke ba araba one by one watso ne to nako ma re dumelang bagolo faten seta se boso ho twenka nako ho motseba ha o ntse o ithuta yena ebe ba habo ba mo batlela di girlfriend ba o hloye ho ya kwana le kwana nna ke ile ka mamella aba anyala the so called girlfriends di swabile ha mmoho le yona family eo ke tlhoka ina nna ke dutse more than 10 years re nyetse in community and ha ona mohla re tlo hlala ai tsepa mosa ai tsepa nyena ai na o ntse tsore semina tsa bomme o tseba tabatsa hae e mongare faten set ha ya loka o tsebe wa sebediswa mameli ke kopa batho ba nkutla ya pele ke kopa romathi mona wa sekhaya na kwa rona isa re dumela I'm not saying fat and set ke kopa batho ba understand the fat and set ke bua ka ke buile ka fat and set ya hore a se fat and set is nang
intention plans the plan ho na le di fat and set tse sena di plan mo mamela ke bika tseng but ke baka fat and set yena yo re okay baby re kopana because re spend nako together ka pa ke rata re phile sa and are so bele chelete but let us plan ina le intention yena ha se fat and set yena yo re ntseng re bua ka yona le nna ka se dumelo re mamela ka rata ne be re nkile bana ba batho ka pa bana ba batho re ditse bona fela re there is no commitment a ke bika fat and set jwana mara ke baka fat and set ena yo le sebetsanang le yona hore le change iyo commitment ke be ke bua ka yona mamela ne ke there is nothing wrong ya bobedi ke batla re tlo bua ka yona but yena advocate molete ona tla mona mamedi a tlo hlalosa ntho tsena tsa manyalo mamedi ntho tse le buang ka tsona tsa how do tsile motho 3 months e sele lenyalo mo mamedi le dinka ka maro ntho tse tsana mola wa lona wa South Africa wa lona kapa lona le South Africa ya lona re sa tsibgo le bua ntho tse tsa di next ntate molete ona tla mona a di hlalosa dintho tsena hore lenyalo ke lenyalo le jwang ho etsalanya lenyalo la in community a di hlalosa ka ofela nna ntse ke di tseba mamelo ka le lena la tradition le lena la tradition ke a tseba le hore ibe lenyalane ke ha ba le entse in le mamelo ka re di tseba ka ofela but mo mamedi I think topic ena ntse a iso fele a iso fele mamelo ka rata ke nna ke na la iso fele mamelo ka rata nna qetile nomoro tsa ka ke 073 202 9079 073 202 9079 sebeletso ya rona e face 6 mo mamelo ka la matix face 3 kapa face 7 o bore fela ya kereke ya Pastor November e ntsha kapa ka tente mo re ka tente mo mamelo face 3 kapa face 7 ka koloi o driver ka ro ya Grootvlei feta limo molo fete mo Greek ha o totile ka bona structure se se holo ka lefting o kena mono wena mamelo re kopana ka 10 o'clock o mong le o mong ho se ka la bohlano ke le ke re free zaga mo ne ke pa basket ya ka mo mamelo ke ya o twa ntho tsa boti itse makeup mamelo mono le bo easy bamba ka ba inbox ya le bang inbox mamelo ba busy mo o tlo sire ko pa ke be ke re tromelang tu wale pa lo ko haifi le batla nna le lengwe la ka le smart mamelo go bye ya o tla mhlakazi bye bye Easy. Sapo papa ma.